Okokuqala ngizobingelela umamfundisi wethu, uMamphuthi. Ngibingelele nabonke abomamfundisi abakhona kule ndawo. Ngibingelele wonke abalady akhona. Haleluya emvuselelweni. Ngithokozile kodwa bazalwane. Isikhathi se-offering manje. Haleluya. Ngizocela ukuthi bangifundele u2 Corinthians chapter 9 uverse 6 no 7. Ukhona ongangifundela? Okay, awuthi ngizifundele. Chapter 9 uverse 6 no 7. Iloyo naloyo anikele ngalowo azibhekele khona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezela ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Jesus. Haleluya bazalwane. Amen. Haleluya bazalwane. Amen. Hey, khuluma nathi lelizwe. Khuluma nathi izwi la bazalwane. uNkulunkulu uyamthanda umuntu onikela inhliziyo yakhe ithokozile. Yazi bazalwane, uma unikela uthokozile kule mali onayo, unikele uthokozile, uvuna okuhle bazalwane. Kepha uma unikela inhliziyo yakho idabukile, uyaleka. Ungavuna kodwa kuyaleka bazalwane. So uNkulunkulu uyamthanda kakhulu umuntu onikela inhliziyo yakhe ihlambulukile, iright nje. Anikele kuloko anakho. Anganikele ngokuthi aphushwe umuntu bazalwane. Ngoba sometimes uma uya ngomuntu ubona umuntu akhipha imali enkulu thothi wena awunayo, ube lokudabuka enhlizweni yakho kanti sowuyamosha bazalwane. So isikhathi sapho sizonikela uNkulunkulu asibusise. Sizosukuma bazalwane sibambe iminikelo yethu. Sizonikela manje bazalwane sibambe iminikelo yethu. Jesus. Asivale namehlo bazalwane. Baba egameni likaJesu Kristu ewaseNazaretha, ngiyakhuleka ngiyathandaza right now in the name of Jesus Christ. Kuwo wonke onikela umntana wakho busisa Nkosi yami, kube nokuthula nasenhlizweni yakhe, anikele ngokuthokoza in Jesus name. Amen. Amen. Ama chorus leaders othatha iculo okunikela bazalwane. Wasu Jesu ay mangwele